Jioni ya leo chague Mungu, chagua Biblia, chagua Biblia katika maisha yako, chagua yaliyoandikwa humu, acha ya kwako. Chagua yaliyoandikwa humu, acha ya kwako. Sabato ya Mungu, chagua, 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 mchagua Yesu humu. Biblia takatifu, Biblia takatifu, Biblia hapa duniani, kazi walizozifanya hapa duniani. Kuna vitabu vingi Biblia hapa duniani, vingi vya historia ya watu wa kale, jinsi walivyoishi na maisha yao, kazi walizozifanya hapa duniani, kazi walizozifanya hapa duniani. Mchungaji, nakuomba. Tukaeni tuje hapa kwa ajili ya maombi jioni. Sogea, sogea. Katika kweli linalotujenga kiroho hata kimwili, hata kama tukisoma vitabu hivyo. Haleluya. Hawezi kutuonyesha njia salama. Furika mbele, njoo. Ndio maana tumepewa zawadi nzuri. Biblia ni takatifu, neno la uzima, neno linalotuongoza katika kweli. Wale mlioko ndani huko, njoni. Huu ni wakati wa kusogea mbele sasa. Soma Biblia, soma Biblia, soma Biblia, soma Biblia. Ni mkate wa uzima, chakula cha mbinguni, ni faraja ya pekee kwa wenye uzima. Wale ambao mko huko, njoni sasa. Soma Biblia, Biblia, Biblia ni neno la Mungu, ni mkate wa uzima, chakula cha mbingu, ni faraja ya pekee kwa wenye huzuni, uliokosa matumaini. Soma Biblia, Biblia, Biblia ni neno la Mungu.
Asante sana. Jamani, Bwana asifiwe.